Thokozani bafethu kunjani? USolomon lokhuluma yazi ngihlele ngithi mina uma uyinyanga wasanawe wena melapho na self mawuqala unyaka nanoma sokuvala unyaka kuhle kuyihlambulula ngoba thina singabaphathi beimpilo zabantu ngingasho nje ngoba nawe ngebaze bakuyeke akufuna umuthi wazi ukuthi ufaka kubantu kuphela nawe hlambulula bona njengamhlanje mhla ka3 namhla ngila kwemfihlakalo lengikhonze kakhulu apha ngithina ngifile nje ngithinte laphana nalapha ayizenzeka izingokuqaqeka ayi umuthi adliya ngoba umuthi ngawudla angiyezi bantu nje umuthi ngawudla qalele unyaka thina abafethu sesiyayihlambulula ngendlela lethizeni ngoba amabhadi kaDisemba izinto abantu besigadla kodwa basifumana akufuni sivume izinto kufanele zihlale zikanje kunjalo ngithawudle umuthi isinto sakho ubelieve kuso lo ubelieve eBhayibhelini ubelieve emthandazweni lonto ubelieve kuyo ngena siqalisisa hlala ungasuki kunjalo mhla 3 namhlanje ngisebenza toti njengamanje ezigodlweni nje ngisebenza toti ngizobe ngiqala ngihamba kakhulu njengoba unyaka usuqalile 2025 bonakele bafethu akudle umuthi thokozani.